Kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cyavuzwe cyane ku isi, haba mu bitangazamakuru no mu biganiro by'abantu, haba mu gihe cyitwaga Kongo, nyuma kigahindura izina kikitwa Zaire, kigahinduka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu cyavuzwe ku mpamvu nyinshi, ariko hari igihe cyavuzwe cyane kubera umuyobozi wacyo wagitegetse mu myaka 32 yose, Marechal Mobutu Sese Seko Kuku Bendu Wazabanga. Uyu mugabo ari mu mpamvu zatumye Kongo igarukwaho cyane, ariko nawe ubwe yagarutsweho kenshi, aranamamara cyane ku isi yose, ahinduka igihangange. Abategetsi b'Abanyafurika baramutinya, Abanyaburayi baramwubaha, arakira arakungahara we n'abantu be, maze ategeka igihugu uko abishaka, anagihindurira izina akita Zaire. Marechal Mobutu kuva mu 1965 kugera mu 1997 yategetse Kongo mu buryo bwihariye, arwanya benshi, abandi abafata nk'abana be, maze bimuteranya na benshi nubwo byatumye abandi bamukunda, kugeza nubwo yavanyweho na Laurent Désiré Kabila n'ingabo za AFDL yarayoboye. Marechal Mobutu yageze aho kubera gukungahara no kwamamara, ahinduka ishusho ya Zaire ku buryo ntawe ari kuvuga iki gihugu ngo asige Marechal. Hari ibinyamakuru byanditse ko abana b'Abazayirwa bari bazi ko abaperezida b'ibindi bihugu ari ba Mobutu b'ibyo bihugu, kubera ko mu migenzo y'Abanyekongo muri icyo gihe yo gushaka hakiri kare, mu bihe bye ngo bamwe baravutse bavuka ari president, barakura maze nabo barabyara. Marechal akiri Kinshasa ategeka Zaire. Yagize uruhare rukomeye mu ntambara y'ubutita ku mugabane wa Afurika, agira ubutunzi budasanzwe kugera ahinduye umwe mu mijyi yo mu gihugu cye witwa Gbadolite, aho hindura umujyi w'amabengeza kandi warahoze ari icyaro. Marechal Mobutu yabayeho aratinyika, aravuga abandi baraceceka, ahinduka icyamamare n'igihangange kugeza ubwo iminsi ye yageze nawe arahambirizwa, abura iyo akwira, ahunga igihugu cye yategetse imyaka 32, akiza amagara ye ajya kuba muri Maroc, aho yapfiriye mu kwezi kwa 9 mu 1997 nyuma y'amezi 4 yonyine atakaje ubutegetsi. Ni byinshi byaranze ubuzima bwe, ari nabyo bigiye kuba ingingo yacu y'uyu munsi. Tugiye kuvuga kuri Marechal w'Umuzayirwa Joseph Désiré Mobutu wahindutse Sese Seko Wazabanga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cyigenga kuva ku itariki ya 30 y'ukwa gatandatu mu 1960. Ubimaze imyaka 64 yigenga. Muri iyo myaka yose yayobowe n'abaperezida batanu. Kimwe cya kabiri cy'iyo myaka iki gihugu cyayobowe n'umuperezida umwe, ari we Joseph Désiré Mobutu. Uyu mugabo mbere yo kuba president yakoze imirimo itandukanye, irimo kuba umunyamakuru ndetse n'umusirikari, kugeza abaye perezida wa Kongo yahise ahindurira izina ayita Zaire. Mu ncamake, urugendo rwa Marechal Mobutu rwatangiranye n'umwaka w'1949 ubwo yinjiraga mu gisirikari cy'abakoloni b'Ababirigi bakolonizaga Kongo icyo gihe. Iki gisirikari cyitwaga Force Publique. Icyo gihe iki gihugu cyitwaga Kongo Mbirigi cyangwa Kongo Belge. Mobutu yinjiye mu gisirikare cy'abakoloni afite imyaka 19 y'amavuko. Yavutse ku itariki ya 14 y'ukwa 10 mu 1930. Iyo aba akiriho, Marechal Mobutu yari kuba afite imyaka 94. Iki gisirikare cy'abakoloni cyabagamo abazungu ndetse n'Abanyafurika. Kari akazi ko ku rwego rwo hejuru ku Banyafurika muri ibyo bihe. Yabaye muri iki gisirikare agera ku ipeti rya Sergent Major, aza kukivamo mu 1956. Amaze kuva mu gisirikare cy'abakoloni yahise aba umunyamakuru bihoraho mu kinyamakuru cyitwa L'Avenir, cyasohokaga buri munsi i Kinshasa. Nyuma yaho Mobutu yaje no kuba umwanditsi mukuru mu kinyamakuru cya Actualité Africaine, cyasohokaga buri cyumweru. Mobutu yavugaga neza Igifaransa cyane rwose, biri no mu byamufashije cyane kuba umwanditsi mwiza, kubera ko yari yarigishijwe Igifaransa akiri muto cyane, yarakidibyibuzaga bikomeye. Ise Alberic Bemani yapfuye Mobutu afite imyaka 8 y'amavuko. Yari umutetsi mu rugo rw'umucamanza w'Umubirigi wakoraga muri Kongo. Nyirabuja wa se ni ukuvuga umugore wo muri uru rugo ise yatekagamo,
yakunze cyane Mobutu, amwigisha kwandika no kuvuga igifaransa neza. Ibi biri mu byatumye Mobutu aba umwanditsi n'umunyamakuru mwiza. Mu myaka ya za 50 rero muri Afurika hose havutse ibitekerezo bihuriweho n'ibihugu byinshi byo guharanira ubwigenge ku bihugu bya Afurika. Muri ibyo bihe rero Kongo iri mu bihugu byashakaga kwigenga, aho abanyekongo bari barangajwe imbere na Patrice Emery Lumumba. Biciye mu kazi ke k'itangazamakuru, Mobutu yahuye na Patrice Lumumba wari uyoboye ishyaka rya Mouvement National Congolais MNC ryaharaniraga kwigenga kwa Kongo. Ni ishyaka ryafunguwe ku mugaragaro mu 1958. Mobutu ni umwe mu binjiye bwa mbere muri iri shyaka, ndetse muri uwo mwaka Mobutu yagiye mu Bubiligi ahafatira amahugurwa mu bijyanye n'itangazamakuru. Ku rundi ruhande, guhura kwa Mobutu na Emery Lumumba byatumye abo bagabo bombi baba inshuti zikomeye cyane, ndetse batangira gufatanya kugeza aho Mobutu yabaye umunyamabanga wa Patrice Lumumba. Gusa raporo z'intasi z'Ababiligi muri ibyo bihe zo zagaragaje ko Patrice Lumumba ashingiye ku bushobozi bwa Mobutu mu itangazamakuru yari yaramwiyegereje cyane, agira ngo ajye atangaza ibitekerezo bya Lumumba byo guharanira kwigenga kwa Kongo. Intambara zose Lumumba yarwanye zo guharanira ubwigenge bwa Kongo byarangiye zitanze umusaruro, maze ku itariki ya 30 y'ukwa gatandatu mu 1960 Kongo ibona ubwigenge. Lumumba aba minisitiri w'intebe. Patrice Lumumba nka minisitiri w'intebe yashyizeho guverinoma nshya, agira Mobutu umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano mu gihugu. Gusa nubwo Kongo yari ibonye ubwigenge, byasaga naho ubutegetsi bwari butarakomera, ndetse kubera amoko n'uturere abantu bavukagamo ndetse n'imitegekere bashakaga guha Kongo, byahise biba imbarutso yo guhanganira ubutegetsi by'umwihariko hagati ya Joseph Kasavubu na Patrice Lumumba. Ni ihangana ryateye imvururu zikomeye. Kubera izi mvururu, ku itariki ya 8 y'ukwa karindwi mu 1960 guverinoma yemeje Joseph Désiré Mobutu nk'umugaba mukuru w'igisirikare cya Kongo, anahabwa ipeti rya colonel. Ibi byahaye Mobutu umwanya ukomeye cyane wo kuyobora igisirikare cya Kongo, ndetse no kugira uruhare rukomeye cyane mu kugena aho ibintu byerekezaga mu butegetsi bwa Kongo. Guhanganira ubutegetsi hagati ya Kasavubu na Lumumba byafashe indi ntera, kubera ko Lumumba yashakaga guca ubutegetsi bwa mpatsi ibihugu muri Kongo. Yashakaga gukorana cyane na leta ziyunze z'Abasoviyete, mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zitashakaga gutakaza Kongo. Biciye mu kigo cya leta zunze ubumwe za Amerika cy'ubutasi cya CIA, iki gihugu cyafashe umwanzuro wo gukura Lumumba ku butegetsi, bakorana na Kasavubu. Ndetse iyi mpamvu y'ihangana ry'Abasoviyete n'Abanyamerika irasa naho ariyo kintu kinini ukutumvikana kwa Kasavubu na Lumumba kwari gushingiyeho. Mobutu rero wari umaze kuba umugaba mukuru w'ingabo agenzura igisirikare cyose cya Kongo. Hagati y'aba bagabo bombi, Mobutu yahisemo gushyigikira Kasavubu, bombi barwanya Patrice Emery Lumumba. Aha yari ateye umugongo inshuti ye ya kera, kubera ko Lumumba bari barafatanije muri byinshi. Ibi kuri benshi ni ubugambanyi Mobutu yakoreye Lumumba. Mobutu ibyo gusenya Lumumba yabishyize ku rundi rwego ku itariki ya 14 y'ukwa 9 mu 1960, ubwo yumvikanye avugira kuri radio ko ashyizeho impinduramatwara y'amahoro yari igamije kumvikanisha Perezida Joseph Kasavubu na Minisitiri w'Intebe Patrice Lumumba bari batacyumvikana. Mobutu yavugaga ko ibi bigomba kugera ku itariki ya 31 y'ukwa 12 mu 1960, ndetse yanavuze ko guverinoma ihita ihagarika imirimo yayo. Aha byasaga naho ahiritse ubutegetsi bwa Lumumba, nako nta nubwo byasaga, yarabuhiritse. Lumumba ntabwo yumvise uko ahiritswe ku butegetsi, ariko ibyo byari birangiye. Yahise atera hejuru, ariko ahura n'ibibazo bikomeye cyane, kubera ko yahise ajugunywa muri gereza arafungwa, kugera ubwo ku itariki ya 17 y'ukwa mbere mu 1961 Lumumba yurijwe indege ajyanwa mu ntara ya Katanga, araraswa arapfa. Nyuma y'urupfu rwe, Joseph Kasavubu yakomeje kuyobora igihugu. Mobutu nawe akomeza kuba umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, maze yubaka igisirikare cye kinarwana intambara nyinshi cyane
zirimo guhangana n'abanyakatanga ndetse n'abarwanyi ba Pierre Mulele. Nyuma y'intambara y'igihe kirekire yo muri Katanga, Moise Tshombe wayoboraga Katanga nayo yaje kwemera ko Katanga iba igihugu kimwe na Kongo ndetse ajya muri guverinoma ya Kasavubu. Mu matora yo mu kwezi kwa gatatu mu 1965 ishyaka rya Moise Tshombe rya Convention Nationale Congolaise CONACO ryatsinze amatora y'abadepute ndetse byari bivuze ko ari we wagombaga kuba minisitiri w'intebe. Ariko Perezida Kasavubu we ntabwo yabyemeye, ahubwo yashyizeho undi minisitiri w'intebe witwa Evariste Kimba utarumvikanaga na Tshombe. Ibi byateye ikibazo mu butegetsi bwa Kongo. Aha rero Mobutu wari warakuye mu nzira Lumumba mu 1960 yarabyitegereje, maze nk'umuyobozi w'igisirikari ku itariki ya 24 y'ukwa 11 mu 1965 Mobutu ahirika ubutegetsi, avana Kasavubu na Tshombe mu nzira, ahita afata ubutegetsi aba perezida wa Kongo. Mobutu agitangiza ubutegetsi bwe mu 1965 yatangije ibikorwa byo guteza imbere no kuzamura ubukungu bwa Kongo. Ibyo yakoze cyane ni ukugenzura iby'amabuye y'agaciro ndetse anahamagarira ibigo by'abacuruzi by'abanyamahanga kuza muri Kongo bakabyaza umusaruro umutungo kamere w'amabuye y'agaciro ya zahabu, diama na cuivre. Mobutu yubatse ubutegetsi bwe mu buryo bwe, byose abikora uko abyumva kugera naho yahinduye amazina ryabiri ry'igihugu cye ndetse n'irye bwite. Mu kwezi kwa 10 mu 1971 Mobutu yahinduye izina ry'igihugu cye. Igihugu cyabonye ubwigenge cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se Kongo Kinshasa. Agihindurira izina akita Repubulika ya Zaire. Ndetse mu kwezi kwa mbere mu 1972 Mobutu yahinduye izina rye, kuko mbere yitwaga Jean Désiré Mobutu, ararihindura yitwa Mobutu Sese Seko Kukungu Bendu wa Zabanga. Impamvu yatanze yo guhindura amazina ye ndetse n'ay'igihugu cye ngo yashaka gushyiraho amazina ya Kinyafurika. Yanihaye ipeti rya Marechal riruta ayandi yose mu gisirikare, maze aba Marechal Mobutu. Muri Zaire Mobutu yahubatse ubutegetsi bushingiye ku ishyaka rimwe rukumbi nk'uko byari hose ku mugabane wa Afurika mu myaka ya za 60, 70 na 80. Mobutu yategetse Kongo biciye mu ishyaka rye rya Mouvement Populaire de la Révolution MPR. Ryari ishyaka rukumbi kugera mu mwaka wa 1990. Abaturage be yabashyize ku murongo, baramukunda, baramushyigikira cyane. Gusa abanyekongo cyangwa se abazayirwa bari mu mahanga barakomeje barwanya ubutegetsi bwe. Mu mwaka wa 1977 abanyakatanga bamutangije w'intambara, ariko Mobutu nawe asaba Ubufaransa kumufasha guhangana n'iyo mitwe y'abarwanyi b'abanyekongo bari bashyigikiwe na Angola, bari bazanye intambara muri Zaire. Abafaransa, Ababiligi n'Abanyamerika bamuhaye ubufasha. Aba barwanya basubiza inyuma. Marechal Mobutu yahabije imitwe y'abarwanyaga ubutegetsi bwe rwose. Hagira utera hejuru agahamagara abacanshuro b'Ababiligi n'Abafaransa bagakubita iyo mitwe inshuro, ndetse bageze aho bacika intege, bararangira neza babaho nk'impunzi. Urugero rw'umwe muri abo barwanyi wagerageje guhangana na Mobutu ni Laurent Désiré Kabila. Uyu yarahanyanyaje ageraho biramunanira rwose, yakira kubaho nk'impunzi muri Tanzania, impunzi yabuze icyerekezo. Gusa Mobutu ibyo kuzamura ubukungu n'imibereho myiza y'abazayirwa byo byageze aho biranga burundu, kubera ko agitangira yarabigerageje, ariko nyuma yageze aho arabireka aterera iyo. Gusa izamuka ry'ubukungu ryanze ku bandi, kuri we ubukungu bwarazamutse cyane. Yagize amafaranga menshi, amafaranga avuye mu mabuye y'agaciro ajya mu mifuko ye n'abantu be ba hafi, ku buryo Mobutu ashyirwa ku mwanya wa mbere mu bategetsi b'ibyo ibihugu byabo ku kigero kinini cyane. Abarirwa kuba yaravanye mu bubiko bw'igihugu cye miliyari zigera kuri 15 z'amadolari y'Amerika.
igihugu cye cya Zaire cyari cyuzuyemo ruswa n'ikoreshwa nabi ry'umutungo ku buryo rwose Mobutu ibyo kwita ku baturage bitari ibye. Gusa yaratinywaga bikomeye cyane ku buryo nta muntu wari gutinyuka kutavuga rumwe nawe. Byari ngombwa cyane kwerekana ko ukunda Marshal. Mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, Marshal Mobutu yagiye ku ruhande rw'abakapitaliste b'abanyamerika mu ntambara y'ubutita. Ibi byatumye agira umubano ukomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ndetse yakoranye n'abanyamerika n'abanyaburayi mu ihangana rikomeye ryabaye muri Afurika mu gushaka guhindura ibihugu byategekwaga gisosiyaliste ngo byerekeze ku nzira ya gikapitaliste. Rumwe mu ngero Marshal Mobutu yamamayemo afasha abarwanyi baharanira guhindura igihugu igikapitaliste ni inkunga yahaye Jonas Savimbi, umuyobozi wa UNITA yaharaniraga gukuraho ubutegetsi bw'abasosiyaliste ba MPLA bwategetswe na Agostinho Neto ndetse na Jose Eduardo dos Santos. Mobutu yakoranye n'abanyamerika cyane mu nyungu zabo zo guhangana n'abasovieti, by'umwihariko Perezida Ronald Reagan we bagiranye umubano wihariye. Uretse Amerika, Mobutu yari afitanye umubano wihariye n'Ubufaransa. Ubufaransa bwari inshuti ikomeye cyane ya Mobutu, cyane ko Kongo aricyo gihugu kivugwamo igifaransa kurusha ahandi ku isi usibye mu Bufaransa nyine birumvikana. Ibi rero byatumaga abafaransa bakurikirana cyane Zaire. Gusa ku butegetsi bwe, Marshal ntabwo yagiranye ubushuti bukomeye n'Ububirigi nk'uko byari bimeze ku Bufaransa, kubera ko Ababirigi bashinjaga Mobutu kwitambika inyungu z'Ububirigi cyane muri politike ye yise Zairianisation, aho yafashe business z'abanyamahanga muri Zaire aziha abazayirwa. Ubushinwa na Mobutu umubano wabo watangiye atari mwiza kubera ko bari bashyigikiye abarwanyi ba Mulele ndetse n'indi mitwe itandukanye. Ariko nyuma Mobutu n'Ubushinwa bagerageje kuzahura umubano wabo, ndetse mu buryo butunguranye mu 1974 yagiye uruzinduko mu Bushinwa na Korea ya Ruguru. Mobutu ibintu by'abasosiyaliste n'abakomuniste ntabwo yabikundaga habe na gato. Ibi byatumye atarigeze na rimwe acana uwaka na Leta Zunze z'Abasovieti kubera ko nazo zashyigikiye Lumumba ndetse n'abarwanyi ba Mulele bamukurikiye. Ndetse Marshal ntabwo yemeraga kubaho kwa Leta Zunze z'Abasovieti. Ku rundi ruhande, Mobutu yaharaniye kubaka isura ya Zaire mu ruhando mpuzamahanga, aho yashyigikiye cyane ekipe y'umupira w'amaguru ya Zaire itwara igikombe cy'umupira w'amaguru cya CAN mu 1968 ndetse no mu 1974. Mu 1974 ho byabaye ibindi aho yanabonye itike yo gukina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi, ari nacyo gihugu cya mbere cyo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara cyagiye muri iyo mikino. Mobutu yahaye amafaranga menshi iyo ekipe ngo izitware neza, ariko ahangaha mu gikombe cy'isi bakubiswe ibitego 9-0 na ekipe y'igihugu y'icyahoze ari Yugoslavia. Mu gihe ekipe yabonaga itike y'iyi mikino, buri wese Mobutu yamuhaye imodoka n'inzu ndetse n'amafaranga menshi. Ariko nyuma yo kwandagazwa, Marshal yarabishe, umujinya uramurenga, bose bagarurwa Kinshasa babuzwa no kuzongera kuhasohoka. Iyi ekipe imaze guseba bikomeye itsinzwe ibitego 9, Marshal Mobutu yashatse ikindi cyatuma ubuhangange bwe n'igihugu cye bugaruka. Yahise ahitamo gutegura umukino w'iteramakofe, awutegurira Kinshasa, maze ahuza abagabo babiri b'ibyamamare kurusha abandi muri ibyo bihe, abanyamerika babiri, Muhammad Ali na George Foreman. Maze Kinshasa ku murwa mukuru kuri stade Tata Raphael ku itariki ya 30 y'ukwa 10 mu 1974, aba bagabo babiri bari bakomeye, baratimbagurana mangu mikarahava mu mukino wiswe Rumble in the Jungle. Ni umukino wafashwe nk'uw'ikinyejana kubera ko warebwe n'abantu basaga 60,000, ucishwa kuri za televiziyo z'isi yose, urimo kubera imbona nkubona Kinshasa. Maze Muhammad Ali ahondagura bikomeye cyane George Foreman, amugarika kuri raundi ya 8. Muri uyu mukino imbaga y'abantu bari bateraniye kuri iyo stade, abenshi bari bashyigikiye Muhammad Ali. Mu gihe Muhammad Ali yari arimo atimbagura George Foreman, imbaga y'abanyekongo baraho barasakuzaga bati Ali Bomaye, Ali Bomaye, bisobanura ngo Ali mwice, mwice.
iyi mvugo Ali Bomaye yaramamaye cyane ku isi kugera n'uyu munsi, kugera n'ubwo umuraperi w'umunyamerika wahoze muri G Unit The Game hari indirimbo yaririmbye yise Ali Bomaye afatanije na 2 Chainz na Rick Ross iramamara ku isi yose. Ibi byose Marshal Mobutu yabikoze ashaka gukuraho igisuzuguriro igihugu cye cyari cyarashyizweho no gutsindwa ibitego 9 mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi yo muri uwo mwaka w'1974. Marshal Mobutu yarakomeye, aramamara, arakira, ahinduka igikomerezwa byuzuye. Abandi bakuru b'ibihugu baramutinyaga ku buryo ngo rwose no kumureba mu maso byari igitangaza. Ariko nawe hari abo yakundaga bidasanzwe, ndetse rwose hari n'abo yafataga nk'abahungu be. Aba barimo Perezida Juvenal Habyarimana wategetse u Rwanda kuva mu 1973 kugera mu 1994. Mobutu na Habyarimana bari bafite ubushuti bukomeye cyane, ariko bombi bakanahuza kuba abantu b'Ubufaransa cyane muri Afurika. Byemezwa ko Mobutu yari yarahaye Perezida Habyarimana imirima muri Kongo, ndetse akanamuba hafi cyane amugira inama muri byose. Nk'ubwo mu 1990 ubwo ingabo za RPF Inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora u Rwanda, ku gitekerezo cyazanywe n'Ubufaransa bwohereza ingabo mu Rwanda muri Operation Norwa, Mobutu nawe yohereje abasirikare be mu Rwanda. Bari bayobowe na General Donatien Mayele Lieko Bokungu, yari afite ipeti rya koloneli icyo gihe. Ariko abazayirwa bageze ku rugamba ntibitwara neza, ndetse baza gusubira i Kinshasa. Marshal Mobutu wabaye igihangange kuva yagera ku butegetsi mu mwaka w'1965. Nyuma y'imyaka 25 ubuhangange bwe bwarahungabanye cyane, kubera ko intambara y'ubutita yageze ku musozo. Leta ziyunze z'abasoviete zirasenyuka, Leta zunze ubumwe za Amerika zisigara ari igihangange cyonyine. Ibi byatumye imbaraga Mobutu yahoranye kubera gufasha abanyamerika n'abafaransa guhangana n'abasoviete muri Afurika zirangira, kubera ko ubundi bamuhaga amafaranga menshi kubera ko abasoviete bari baramaze gutsindwa. Ariko ibyo kurangira Marshal ntabwo yabyitayeho. We yumvaga akiri igihangange rwose, asa n'utarabibonye biza ko ubuhangange bwe burimo gushonga. Kimwe mu byeretse Mobutu ko abanyaburayi bari baramuteye umugongo ataragikenewe nk'uko yahoze, n'uburyo mu kwezi kwa 7 mu 1990 mu nama ya La Baule, we n'abandi bakuru b'ibihugu bya Afurika basabwe na Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand ko bareka gutegeka igihugu bakoresheje ishyaka rimwe, ahubwo bakemera politiki ishingiye ku mashyaka menshi. Byarakozwe henshi mu bihugu bya Afurika bivuga igifaransa, ariko muri Zaire Mobutu we yabiretse abogoza, ariko ageraho ava ku izima, yemera ko habaho andi mashyaka. Ishyaka rye rya Mouvement Populaire de la Révolution MPR rikareka kuba ryonyine. Nuko yahise yakira rero abanyekongo bari biteguye kutavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, bari barangajwe imbere na Etienne Tshisekedi. Aha rero ibi bintu byatangiye kutagenda neza mu butegetsi bwe, ahura n'abatavuga rumwe nawe baramushegesha cyane. Iki gihe Marshal yatangiye kubona ko ibintu bitagenda neza, nk'ubwo inshuti ye y'ibihe byose yari asigaranye mu burengerazuba bw'isi yari Ubufaransa, bwakoranye nawe cyane muri za 90 kugira ngo barengere Juvenal Habyarimana adatsindwa n'inkotanyi. Marshal Mobutu yakoze byose bishoboka afasha Habyarimana, ariko biranga by'ubusa, inkotanyi ziramutsinda. Cyakora Marshal Mobutu ku itariki ya 29 y'ukwa gatatu mu 1991 yahuje leta ya Habyarimana n'umuryango wa RPF Inkotanyi, bahurira ahitwa Nsele ku masezerano yo guhagarika imirwano yavuguriwe i Badolite ku itariki ya 16 y'ukwa 9 mu 1991. Aya masezerano ya Nsele nubwo atahagaritse intambara, yabashije gutuma leta y'u Rwanda ifungura abaturage b'abasivili, by'umwihariko abatutsi bari barafunzwe mu kwezi kwa 10 mu 1990 bitwa ibyitso by'inkotanyi. Gusa Marshal mu rugamba rwo kubohora u Rwanda yafashe uruhande ashyigikira Habyarimana na leta ye, kugeza ubwo mu mwaka w'1994 Habyarimana amaze kwicwa,
ndetse leta yayoboye igihe kirekire igashyira jenoside mu bikorwa nubwo bitayihiriye kubera ko umugambi wayo wo gutsemba abatutsi wakomwe mu nkokora no gutsindwa n'inkotanyi za RPF. Mobutu washyigikiye leta y'u Rwanda igihe kirekire adaciye ku ruhande, afatanije n'Ubufaransa, yatanze ubutaka bw'igihugu cye, yemerera leta y'abatabazi yashyize mu bikorwa jenoside guhungira ku butaka bwe, itwara n'ingabo zayo n'abaturage basaga miliyoni 2 ndetse n'ibishoboka byose bahungira muri Zaire. Iyi leta yari imaze gutsindwa yerekeje muri Zaire, muri Kivu ya ruguru, mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu muri Kivu y'epfo, ndetse no mu bice bitandukanye. Aha rero Marshal Mobutu mu nshuti yari afitanye n'abategetsi b'u Rwanda bateguye jenoside bakanayishyira mu bikorwa, ndetse n'umuryango wa Habyarimana ubwawo, anafatanije n'ibindi bihugu by'umwihariko Ubufaransa, yashyigikiye iyi leta yari imaze gutsindwa mu kugaba ibitero ku Rwanda biciye mu bitero by'abacengezi bagabaga ku Rwanda. Marshal Mobutu yakoze byinshi kuri iyi ngingo, ashakira ex-FAR n'abacengezi imbunda n'amafaranga, akorana na benshi batangiza ibitero ku Rwanda. Abacengezi bica benshi. Ibi Mobutu yabikoze abizi kandi abigambiriye kubera ko yishe amategeko mpuzamahanga agenga impunzi, kubera ko aba bantu yabashyize ku birometero 3 gusa uvuye ku mupaka w'u Rwanda, kandi amategeko mpuzamahanga avuga ko impunzi zishyirwa ku birometero nibura 150 uvuye ku mupaka w'igihugu bahunze. Ibi byose rero byatumye u Rwanda narwo rushyigikira umwe mu bantu barwanyije Marshal Mobutu igihe kirekire, Bwana Laurent Désiré Kabila. Naho rero mu mugambi ukomeye Laurent Désiré Kabila yafatanije n'andi mashyaka atandukanye bashinga ikiswe AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, maze bashyigikiwe n'ibihugu byinshi batangiza intambara kuri Mobutu. Laurent Désiré Kabila yatangije intambara mu kwezi kwa 10 mu 1996, yerekeza i Kinshasa, ashyigikirwa n'u Rwanda, Uganda, Burundi, Angola, Congo Brazzaville n'ibindi bihugu. Maze ingabo za AFDL mu mezi 7 abarwanyi bazo banyanyagira ibice byose bya Zaire bihuta cyane, bakubita ingabo za Mobutu kugera bageze i Kinshasa ku murwa mukuru hari mu kwa 5 mu 1997. Icyo gihe Mobutu wari urembejwe na kanseri ya prostate, yabonye neza ko ubutegetsi bwe bugiye guhirima, igihugu yisi izina ubwe kirimo kumucika. Akora ibyo ashoboye byose yakubufasha abasangira ngendo babanye igihe kirekire, ariko bamutera umugongo. Yasabye Abafaransa ko bakohereza ingabo zikamutabara, ariko bamubwira ko bitakunda kubera ko isura yabo yari yarangiritse kubera ibikorwa bya Operation Turquoise mu Rwanda. Abanyamerika bo babanye na Mobutu mu gihe cy'intambara y'ubutita bo baramuhindutse, bamusaba ko ava ku butegetsi ahubwo akagenda. Mobutu ibi biramushegesha. Icyo gihe mu gahinda n'amarira menshi, igihangange umuzayirwa Marshal Mobutu Sese Seko Kumbendo wa Zabanga yarabibonye ko byose yubatse biguye hasi, maze umwanzuro wa nyuma uba gufata umuryango we awushyira mu ndege, ahaguruka Kinshasa mu kwezi kwa 5 mu 1997. Mu gahinda kenshi, abizi neza ko ahunze atazagaruka ukundi, yerekeza muri Maroc aho yakiriwe n'umusangirangendo we bakoranye muri byinshi, umwami Hassan wa kabiri. Aha Mobutu ari mu gahinda kenshi ko gutakaza ubutegetsi ndetse no kwiheba gukomeye. Indwara ya kanseri yaramufatiranye, noneho iranamurembya burundu mu gisa no guhuhuka. Ajyanwa mu bitaro ariko biranga, urupfu rumutwara ku itariki ya 7 y'ukwa 9 mu 1997. Ku myaka 67 Marshal Mobutu arapfa, ariko asiga byinshi inyuma ye. Mu buzima busanzwe Marshal Mobutu yashatse abagore 3 barimo 2 b'impanga. Aba bagore 3 babyaranye abana 16. Amafaranga menshi yavanye muri Kongo, umuryango we wari yasigaranye, andagarurwa muri Kongo, andaburirwa irengero. Mwakoze kutwumva.